Itxaron, norbait dago ibaian. Gizon bat dirudi. Itxasontzira eraman behar dugu. Beste non baitetik norbait etorri zen. Eraman ezazu herrira lehenik. Ondo zaude? Cảm ơn bác vì đã cứu mạng tôi. Zure gorputza oraindik ahula da. Atseden hartu behar duzu. Gaztea, hemen gera zaitezke, oraindik nora joan ez badakizu. Tôi không hiểu. Để tôi giúp bác một tay. Arraina. Gero arte, apaitzeko osos dira. Ona, kontuz behar duzu. Osoak dira. Eskerrik asko, ondo izan. Honegin txinparta bero dago. Bai, bestela ere ekarriko dizu biharko. Ados, gau ona izan. Usten duzu? Haizeak ez ditu itzaliko gaur? Izan da sendoa, gau? Ona luze izan da, opari modura dator hau. Edan lasai, ardua ona bada. Edan lasai, ardua ona bada. Ngon thật đấy. Quá đã. Uống nữa thôi. Nào, thêm chút nữa nào. Edan lasai. Ezu, berriak iritzi dira. Eraman lanera.
Azkarrago, Ede! Azkarrago ibilu niretzat! Altxa hori! Lanera! Ez gelditu! Eran. Azkarrago. Urrengoa. Ez zaitezte borrokatu. Oraindik badago. Eta isildu. Eutsi isiltasuna. Beste bat. Du no txotau. Berria zara. Gau gotza da. Ez aizue komeni arazoak bilatzea. Agurkari Andrea. Ba aldako gustuko duzun norbait? Igo borroka zelaira, azkar! Jarraitu! Gora denok! Jauna, zer iruditzen zaizu? Ekarri ezazu ona arratsaldean. Bai, Andrea, ulertzen dut. Lasai, eta jarraitu zaintzen. Beheko mailan zerbait mugitu da. Norbait dagoela uste dut. Iluntasuna eta haizea besterik ez da.
Jaiki eta jarraitu iezadazu. Azkar! Argauen lan egin behar duzue! Ondo lan egin, eta janari nahikoa izango duzue. Hasi, alferra den edonor, zigor gogorra izango da. Zenbat denbora gehiago beharko da mehatze eragiketa amaitzeko. Jauna, hilabete honetan amaituko da, dudarik gabe. Ados, aurrerapenik ba aldago gorko ate arraro horretan. Ate hori ezin da ireki. Maisu hilezkorren laguntzarekin bakarrik ireki daiteke, jauna. Presta zaitezte, nire nagusia bera etorriko da. Eta ate hori irekiko du. Egin alduzun guztia. Sektara batzea gomendatuko dizut. Bai, ahal dudan guztia egingo dut. Lagundua ahal izatea espero dut. Norbait atetik sartu zen. Hori ezinezkoa da. Berehala joango gara ikustera. Hello. I'm waiting for you. Where is this place? Why can you speak my language? Don't worry, I had your DNA scanned before you came in, and I believe we're all from the same place. Are you from Earth? Is there no one else here besides you? It's a long story, but I need to show you something. Follow me. The technology is great. How did you get here? This technology is the result of my life's research over more than 1 billion years in Kai. You are very fortunate. Long ago, when I was still a human like you, the planet I once lived on was probably your home planet. More precisely, I might have been your ancestor. At that time, our planet was divided into two opposing forces of the same species. One side could cultivate and absorb the planet's energy, becoming a powerful force wielding power and prestige. The other had to submit and obey. Unwilling to accept defeat in that situation, we developed advanced machinery and technology. When war broke out, we suffered enormous losses. Their power was beyond imagination. They possessed extraordinary abilities and lifespans of thousands of years, even immortality. In the end, we lost that war. The planet's energy was running out. They left the planet, abandoning us. Driven by personal vendetta, I hunted and pursued them to this strange planet. This core represents the next evolution. It allows us to finally harness the planet's raw energy, ensuring humanity's survival for centuries to come. I possess a high-tech energy core. It can replicate any skill when used. After death, I transferred my memories into the artificial intelligence core and lived in a robotic body, continuing my research. I thought my research would be buried forever until I met you. It's hard to believe. Is it really impossible for ordinary people to cultivate? Yes, that's no longer an issue, and my core was simply implanted into a biological organism with the same DNA code.
So, would you like to inherit my invention? What are your conditions? Avenge me. I will send the information after the transplant is complete. Okay. So when do we start? We have to hurry. This place is no longer safe. Bera da. Zergatik ez zenuen lehenago ekartzini ikustera? Jauna, posible alda espioi bat gure meategian infiltratzea. Bere maila ezkutatzen ari alda. Ikertu dut eta pertsona guztiz arrunta dirudi. Oso litekeena da hori, jauna. Jarditzagun zaindariak. Oraindik maisua iristeko itxaron behar dugu. Bai, berehala antolatuko dut segurtasuna. We will begin immediately. Do not worry. I will not harm you. Do not worry. I will do this quickly. Do not worry. Spotty will be mine. This is impossible. It cannot be like this. Espioi bat dago barruan. Esan dizut jada, esklabo hau oso ezoikoa da. Base self-destruction sequence activated. Time remaining 60 minutes. Warning. Warning. Base self-destruction sequence in progress. Time remaining 30 minutes.